Урие Эдемова Айдын кечеде. Күндүз күнлері evde kimse көрінмей дерсін бүтін әлем сүкүнет içinde. Кемалнен Алие де өзлерінже балабан адамлар кебі Жевайырге ярдымға памук жыймага баралар. Чүнки о заман Набиджан ве бакча каравулу кибилери Жевайырге табилче чалышмага имкан бермедилер. Энвер арманда памук курута, анда кежелей. Шымды эркес памук тымарында. Күндүз күнлері yolға чыкмакнын чарасы yok. Картмы, хастамы бір шеге бакылмай. Бір колхоз мемурлерінің көзіне чалынсан кәфе. Аман тарлага алынып кетилесин. Караңлык түшкенже, анда чалышмага мечбурсың. Хатиже, Лейля, Азизе якында Алимелернин evlerine gece келип кеттилер. Кечкен ачылык, агыр күнлерни буюк янык эле катырладылар. Атта янык, кедер, касеветле ян-янаша бакыт, кубанч да ула. Лейля ана бабасыны тапканыны, оларны бір чаре етіп өз evine алып келгенini эшиткенде, Али менен Жевайыр ерлеринден сычырап турдулар. Лейляны кучаклады, бу Козайдынен хайырлады, аркасыны сыйпады, таптадылар. Ләкин чоктан бекленилген бу көрүшүв чокка сүрмеді. Мусафирлер кайтмага ашыктылар. Чүнки эркес таңда ерге ярык түшмезден кене тарлага кетмек керек. Тышта насылдыр сеслер ишетилди. Алиме элесленди. Кене Сейит Мамут турду галиба деп хайли вакыт дыңленип турду. Сес солук жок. Кене де оз ишине тутунду. Бу вакыт капы еңгилден какылды. Алиме аякларына порсуна чаблаларыны илиштирген соң капыны ачты. Кимсе жок. Тышка чыкты. Бакса, элинде таягы, аркасында эшия торбасы, гайет yorgun yigit дыварга таянып турмакта. Алименин башындан ашагы кайнак суу төкүлгенки болду. Эли аягы жансызланды, башы айланды, йыкылмамак үчүн капынын первазына таянды. Арби каршысында юзу бирден дывар кесилген кадынга ийжан эле бакты. О бир шей айттымы, сорадымы, Алиме онун фаркына барып оламады. Озу агызын ачкан ыды, андан ялныз бир кужур эңилти чыкты. Арби ичиндеки чалкаланган араретни, зээниндеги фикирлерини тертипке чекти, ойчан кайрыңкылы көзлөрүн Алимеге көтөрдү. Мен жениктен кайтам. Ана бабамны, кардашымны кыдырам. Бабам Сабри, мектеп мудири. Анам Фадме, мектепте учапчылык кызметинде эди. Балаклава районунун Күчүк Москомья койчугунда жашайдык, деди алчак, yorgun, умут карышык Давушнин. Мында бойлы адамларны раз кетирмедиңизби? Алиме огланга түшүнчелүү бакты. Тасаввурунда ат аранындагы аяты жанланды. Анда акыйкатен де бу райондун халкы чок эди. Оларны бирлей көзлөрү обунде жанландырмага тырышты, ләкин Арби айткан адамларны хатırlап оламады. Анда пек чоклары келип түшкенлеринен өлдүлөр. Базылары бир якларга кеттилер. Алиме жашаган маалиде Тайбенин экисинин корантасынан башка кимсе жок. Калганлары менен эсе бир да көрүшмек сырасы түшмөдү. О теренден кокус кечирди. Билбейм, кардашым, деди, башыны терсине салады. Арбинин череси бир кызарды, бир агарды, вужуду саланганки болду. Алимеге бир даа бакып алды. Араштырууларым вактында тесадүфен бир койдеш картын раз кетирген эдим. О мага бизим тарафнын халкы мырзачөл бетлерде деген эди. Деди, оз башына алакырды эткен киби рухтан түшкен алды. Элиндеки таягына таянды, аркасыны дивардан узду,
кетмеге тедарикленди. Адым атайым дегенде бірден дөндүрүкленди. Чырайы сытылды, тишлери сыкылды, omuzlarini az-açık көтерді. Onun bu ko'rinishi Алимени шашкынлык дүниясынан чекип чыгарды. Багышла кардашым, evге кирейик, чай ичер, аз-açık rahatlanırsın. Арби юткунду, тушунду, соңра сени беклейм деген кеби турган Алимеге бакты. Таягына таянган алда evге Зорнин кирди. Конакбай көстөргөн жерге отурду. Каршысындагы тал агачынан ясалган эки кроватка, оданын ортасындагы теремелерге бакып алды. Теренден кокус кечирди. Сен, кардашым, аркаңдагы торбаны ве шинелиңни чыкар, раhatlан, деди Алиме. Озу исе кара курум баскан чайникке суу толдурду, түбүнө козапая сукты. Олар куру болгону үчүн атеш тез алевленди. Арадан бираз вакыт кечер-кечмес чайник кыямет копарып кайнады. Алиме бияз тенеке чайничикке ешил чай быракты, мысыр богдай пытеси чыкарды, мусафирге суфрадагы питенен чайга буйрмасын теклиф этти. Озу де чай ичеркен, мында шекерсиз чай ичмеге алыштык, деди күлүмсүреген алда. Арби онун сөзүн таздык этер кеби башыны саллады. О питесиз, бышейсиз уст-үстүнө эки пияла чайны тез-тез ичти. Үчүнчү пияладагы чайны иче ятканда токталды, тушунду. Акайыңыз жеңте болса керек, кач балаңыз бар апте? Деп сурады алчак давушле ве кене чотурла агач аяклы кроватларга, теремелерге бакып алды. Акайым ве буюк оглум жеңте. Оглум да яп-яш бала эди. Комсомололарак Акыярга алып кеттилер. Анда комсомоллар япажак ишлеринен уграшырсың, дедилер. Ләкин жокка бармай, сут кеби яш баланы жеңкке йоладылар. Алиме токтады, юткунду, акып келген көз яшларыны токтатмага тырышты. Хайли вакыттан соң эн күчүгүм мында кечинди. Калган 4 балам сак селеметлер, деди. Ананын ичинден атеш алев чыккан ки болду. Арби 5 жыл дебамында алышып калган адети боюнча башындан yüksek каснаклы шапкесini чыкарды. Бу эснада Алиме онун кыркы кыска, сык сачларынын асты терден йылтыраганын сезди. Бу элбет эвнин сыжак олугундан дегил, яныклы конушманын тесиринден эди. Соңра шапкесini bir элинден экинчисине ауыштырды, оңа бакты, яваштан янына сет үстүнө койду. Онун беңзиндеги ифаде тосат деништи, отурган жеринде бир кач кере кыбырданып алды, дүлбер көзлөрү бунарлы ве кергин бактылар. Алимеден бир шейлер сурайжак, белкиде бир шейлер айтажак, ама жесарет этип ола алмаган кеби көрүндү. Kaç yaşındasın kardeşim? Деп сурады Алиме, фикри кергинликни бираз имшатмак истеген алда. 25, деди мусафир бул суалны чоктан беклеген адам кеби бирден. Алиме оңа сөзсүз бакып алды. Соңра менин оглум шымды 25 жашында, деди. Арби өзүнүн ерсиз суаллеринен кадынын аз-ачык сагышкан яраларына тазерткенине пешман болду. Чересине магзумдук ортулду. Белки олардын экиси де шымды сак селемет болуп сенин кеби бизлерни кыдырадырлар, деди Алиме. Арби киши бирден хайырлы хабар ишиткен кеби тетикленди, көзлөрүндө үмүт кыгылчымлары ялкылдады. Мутлака ойледир, сизлерни кыдырадырлар. Эм мына көрерсиңиз, тезден келип тапарлар, деди, чересине тебесум ортулду. Алиме каршысындагы Арбиге юрек араретинен бакты, онун дүлбер көзлөрүнө, далфидан боюну, жесур ве айдын бакышларыны, калбинин бала кеби самимилигини, сыжак канлыгыны, эписini өз эвлядына беңзетти.
Onun yanına yakınca oturup nazik lakin güçlü görüngen omuzlarını kucaklamak istedi. Sonra o'zini elga aldı. Bu vakit gözleri onun kan ve ter karışık kirli gimnastyurkasına, tozlu eski potuklerine, tayanç olgan tayağına tuştu. İçi acıştı. Soba üstünde turgan boş kara çaynikке kopkadan meşrebenen su doldurdu, tышка çıktı, söngen ateşini yaktı, çaynikni koydu. Tez barıp yakınlarda tolup taşkan akkan balaban arıktan iki kopka su getirdi, olarını kapı ogünde kaldırıp evge kirdi. Bağışla kardeşim, bayağıdan berli laf etemiz, biri-birimiznin adını bilmeymiz. Menim adım Alime, ya seninki? Arbi birden oz adını tapıştırmagan gibi şaşmaladı, sonra Kerim Selamet oğlu Azamatov, dedi. O'zine inanmagan adam gibi dingeldi, gülümsiredi. Şaşmalagаны yerli edi. Elbet 5 yıl devamında cenkte onu kimse Kerim dep çağırmadı. Коля, Keşa, ne isteseler onu ayta ediler. Alime nasıldır boqçalar içinden bir şeyler karmalap çıkardı, olarını bir kenarga koydu, tez tышка çıktı. Legeninden bir kopka sıcak su getirdi. Kerim kardeşim üstündekini çıkar, başını belinin yukarısını sabunla yu, men su tökerim. Son mınavlarını giyersin, dedi, ona şeyler arasından algan akayının urbalarını berdi. Kerim birden nege uğraganını bilmey şaşmaladı, çeresi kulaklarına kızardı. Manga ketmek gerek edi, dedi. Alime ona kulak asmadı. Aydı tezce ol, su soğumasın, dedi. Kerim artık terelmeknin faydası olmaganını anladı, gimnastyurkasını çıkardı. Kokus kafesi kogerip kalgan beznен bağlangan. Olarını yavaş çözüp başladı. Böyle bakkanda bezler biraz temiz görünseler de, asılında kan lekeleri görünüp tura. Yolda izde subuk suynen yuvup kurutup kene bağlaganını anlamak zor şey değil. Arkasının bayağı yerinde tereň yaralarının kucur izleri haçlı-huçlu olup duralar. Sağ kaburgasının tübünde bir yaralı oyuk var. O da keregi gibi bitişmegen. Elbet onu bağlamamak mümkün değil. Alime artık kolaysızdır degen şeyini unuttu, bir yumşak bezni yaxşı etip sabunladı, yarasını yudu. Sen Kerim korkma, men yaralarga çok tiymem, ağırttırmam, dese de, olarını yaxşı etip sabunladı, sonra meşrebeden sıcak su toktu, gayet merhametli analarga ait bir muqaytlıknen yudu. Sonra temiz kavli berdi, Kerim endi Alimenin emirlerini bir minsiz eda etmekteydi. Alime kene tышка çaptı, kaynayatkan çaynikteki suyunu kopkaga töktü, anda biraz eglendi. Bu vakit Kerim endi Alime bergen urbalarını kiygen edi. Alime kaytıp evge kirgende Kerimni akayının urbalarında körgende başta oz-özlüginden külümsiredi. Çünkü olar Kerimge pek bol ediler. Sonundan yüreginde bir ağırlık hissetti. Lakin onu Kerimge duydurmamaga tırıştı. Endi Kerim o yarı dünyanı basıp geçken potuklerini çıkar, ayaklarını biraz sıcak suda tut, rahatlansınlar. Sonra sabunla yuvarsın, dedi. Kerim tozlu potuklerine baktı. Gözlerine olar daha balaban, kıyışıp kalgan gibi göründüler. Birden olarını evge kirmezden evvel tышta çıkarmak gerek olganını hatırladı, kolaysızlandı, kulaklarına kızardı. Bağışlanız Alime apti, asılında ben olarını evge kirmezden evvel çıkarmak burculu edim. Alime külümsiredi. Zararı yok Kerim. Sen bizim laklangan yıltıravuk tabanımızını tozlatmadın, dedi. Odanın tabanı toprak hisedi, çamurga biraz tezek karıştırarak tegiz etip sılangan. O odaga bir tazelik bağışlamaktaydı. Kerim evge kire yatkanda ayakkabılarını egilip çıkarıp olamayacağını, şimdi ozu de Alime de pek yaxşı bileydiler. Şunun için lahırdını çok sozup oturmadılar. Kerim
кужур шей аякларынын, хусусан яралы аягынын санчып-санчып агырганыны шымды да зияде эсетти. Тез-тез потуклерини чыгарды, саргыларыны чезди, балакларыны көтерди, одун киби катып калган аякларыны сууга сокты. Сыжак ве булер киби темиз суу. Бутун беденине, юрегине раатлык акып келген киби болду. Ода ичинде оз ишлеринен мешгул болгон киби чебирилген Алиме оңап көз кыясынан бакып алды. Сак аягынын тизинден ашагысы канлы безден баглы экенин көрдү. Аягындаки яраны да чезип сабунлап юумак керек, деди алчак добушнин. Кучагындаки урбаларга кан лекели кирли безлерини де кошуп алды. Керимнин аягындаки терен, дешетли яраны көргенде юреги ажышты, огланы ажыды. Лекин бир şey айтмады. Тышка чыкты, чамашыр юумага тутунду. Ишнен мешгул болса да, асылында Керимнин ярасы акында тушунмекте эди. Айды дейик, шымды о яраны жакшы этип сабунлап ювар. Шымды абасы елимликли, чамашыры тез курур. Лекин ярага бирде-бир ilaç сүртмек керек. Onu кайдан алсын? Керим Алименин айтканы киби аягынын ярасыны сыжак суу ве сабуннен юуду. Яра башта сууну арз этмеген киби ажышты, инелер санчтылар, хайли вакыттан соң йымшады, кашынды. Жакшы ювулуп, темиз чулнен сүртүлген соң санчмасы ве кашынмасы токтады. Керим аягында баягы жеңилдик эсетти. Аяклары усту башы тер темиз, суу кокуй. Керим өзлеринин күчүк-көчүклерини, онун тар сокачыкларыны, орта маалинин башында ерлешкен софалы эвчиклерини катырлады. Я насыл катырламасын. 5 yıl devamında başının töpesinde kurşun yağmurunun yağuundan, top ve şrapnellerinin patlavından, ecel tehlikesinden gayrı, kışının ayazından, terin karından akoplar içinde neler çekmedi. Şimdi bu tınç odaçıkta o kadar vakittan ve vakayalardan son birinci kere ana kalbinin araretli merhametini hissetmekte. Onun etrafında da yarım gün evvelsi tanımagan, bilmegen, bir vakit görmegen bir kadın degildi. Güya doğmuş kıymetli anası dolanmakta. Kerim terinden kokus geçirdi. Anası mektepten dersleri az olsa da gerek, daima erте keleydi. Babası ise aksine erте kete pek geç kayta turgan. Babası kuru bedenli kişi olup üstündeki kostümü çırak gibi yürüyüşü yengil. Anası toluca vücutlu, dülber endamlı, kırmızı yüzlü kadınıydı. Köylerindeki obalı töpeli yollarda yalnız onun anası okçeli, dülber ayakkabılar giyip yürgenine koydeşleri şaşaydılar. Onu yolda, izde, hizmet yeri mektepte daima koy yaşayışına çok uymagan, son modada kiyinip yürgenini görgenler, bu kadın ev işlerinin hiç de meraklanmasa, bir şey yapmasa gerek, dep düşüne turganlar. Lakin aslında onun aksi edi. Kerim'nin babası işten kaytıp gelgende, kuyu başındaki kopka içindeki arnıq жылы suunен elini betini yuvmaganca, yarık ve jiyishiniqli sofaga kirmeydi. Anası bu vakit charchabek sofra donata turgan. Sofrada çoğusu vakit babası sevgen aşlar olaydı. Buyuk çeberliknen pişirilgen, tel-tel olup turgan köbete ya da burma. Pomidor, biber ve mor patiljan turşusu. Kerim jenkке ketkende, kardaşı Bazer 13 yaşında ozunu koymaga yer tapmagan ateş kozlu bir bala edi. O sofra başında bilettin çoturup olamay, bazan ağasından tazir aşagan vaxtları da olaydı. Kerim üçün o ilahi insanlar şimdi kayda ekenler. Cenkolarının başına da hesapsız felaketler getirgendir. İlle de surgunluk. Babası cenkке ketkendir. Kardaşının anasını, bütün soy soplarını bu karsanbalı, er dakikası, saniyesi ecel puskurtken surgunluk fırtınası kayda uçurup alıp ketken eken.
Кайда учуп кетсе де, Керимге уларны тапмак керек. Onun yüreği taştı. Şimdi şu dakikası ketmek istedi. Yerinden turdu. O keter. Kardeşini, anasını kıdırır. Ortalıkını aşır neşir eter. Mırza çölünün bir yerini kaldırmaz. Kıdırır. Ularını ahırı tapar. Bu vakit kucağında kuru urbalar bezler olgan Alime kirdi. O Kerimge bir şey aytmadı. Şeylerini set üstüne koydu. Kerim bu vakit üstünde özünün degil de Alime bergen urbalar olganını hatırladı. Gülümsiredi. Yavaşçıktan yerine oturdu. Alime dersin bir şey duymadı. Çamaşırını hepsini birer aşıkmadan ellerinden sıypap bükledi. Olarga bakıp gülümsiredi. Ütü meselemiz de kolaylı, dedi. Dünyada öyle şey olganını bizler endi çoktan unuttuk. Kerim urbalarına bakıp terenden kokus geçirdi. Aslında men, sizin akayınız, oğlunuz, umumen bütün Kırım Tatar halkı ne için 5 yıl devamında cenk meydanında can alıp can verdik eken, dedi. Vatanımız Kırım'ını Nemse faşistlerinden korçalamak için. Sizler hakiki insanlar işini yaptınız. Mukaddes vatanımızını korçaladınız. Bu bir hakiki insanın boyun borcu. Lakin Stalin ve onun etrafındakiler Nemse faşistlerine, Hitler'ge ders verecek yırtıcılar ekenler. Akayı, oğlu, kızı cenkte düşmanla uruşa, bular ise onlarının ana babasını, kardeşini, bala çağasını tutup öldürmek, yok etmek için yabancı illerge sürgün etti. Bu hükümetin ne Allah'sı var ve ne de namusu. Kan tokup geldi. Öyle de ketecek galiba, dedi Alime. Onun yüreği kopup ketti. Kerim ona sözsüz bakıp kaldı. Ne kadar ağır vaziyette olsak da öz fikrimizni böyle açık aytmak olur eken mi? Anda olsa olsun, hatta okoplar içinde bile o aramlarının tırnakçalar içinde kulakları yürüyediler. O yavaştan başını salladı. İnsanlarda sabır degen şey kalmadı. Bıçak barıp kemikке saplandı. Ölgen at borudan korkmay degenler fısıldadı dudakları. Yürekten toluqqan Alime tышқа çıktı. İşten yorulup açıkıp gelecek balalarına musafirge aş bakmak tedariginde oldu. Kerim o çıqqanымен terin düşünceler altında üstündeki urbalarını çıkardı. Uzununkilerini kiydi. Olar yaxşı da kavrap kuruganlar. Temiz ve su, tazelik kokuylar. Son birden yuvilgan temiz bezlerge baktı. Urbalarını kiymege kiydi ama ya kaburgasındaki yarası angius kapalmadı da. Onu beznen sarıp bağlamasa, andan çıkan sarı su gimnasterkasını bir günde karap etebilir. Alda onu sarıp bağlamak gerek. Gimnasterkasını kayta çıkardı, yarasını beznen bağlamağa tutundu. Yara bayağı kırtışıp ağıra onu azarlaydı. Yaxşı yuvilgan son ağrısı toxtadı. Ayağındaki yara kıpkırmızı olup dura. Ona da bir ilaç sürtülse güzel olur edi ama onu kaydan alacaksın. Bu vakit Alime onun düşüncelerini anlagan gibi eki balaban singer yaprağı getirdi. Olarını sıcak su içine koyup yudu, sonra Kerimge berdi. Bularını ayağının yarasına yapıştır. Ona bez yapışmaz, hem de yaranı temiz tutar, dedi. Kerim öyle de yaptı. Yapraklar yaraga yapışır eken, o özünde nasıldır hoşnutluk hissetti. Alimege bakıp gülümsiredi. Pek yaxşı oldu, dedi.
Doğruldu, kuşağının tokasını түзетті. Endi ketmek mümkün. Sağ olunuz Alime apte, men şimdi özümni sap sağlam bir insan olarak hissetem, dedi. Bir şeyler daha aytacak oldu, lakin tuşunup kaldı. Böyle oluğundan men de koşnutum Kerim, dedi Alime. Lakin şimdi akşamüstü yolga çıkmak olmaz. Sabah ola hayır ola degenler. Yok, gecenin maa bir türlü zararı yok. Aksine havası temiz ve salkınca ola, dedi Kerim ve özü bile duymadan, özünüzge böyle de taraşlık degen manada ağaç ayaklı kravatlarga bakıp aldı. Sen korkmay bilesin, lakin mında gece yürmek pek haflı, dedi Alime. Sonra biraz düşüngen son, bizde tışta soru var. Balalar anda yatmaga pek seveler. Lakin men gece korkarlar dep razı olmayım. Mında pek taraşlık desen, kemal nenekiniz anda yata bilesiniz. Demek yer meselesi çözüldü. Ondan son men musafirımni gece evden çıkarıp yollamam. Pek aşıksan, sabah tаңда turar ketersin. Alime sonki sözlerini kestirip aytты. Kerim шинели ve eşya torbasını qaytarıp yerine koydu. Alime'ge baktı. Men razım degen manada başını salladı.